هذه الثورات؟ يعني ما أسباب هذه الثورات؟ كنتم جالسين وكما يقال ما شاء الله عليكم، ما الذي فجأة غيركم وجعلكم تطالبون بالحرية والكرامة ومثل هذه الأمور؟ أسباب الثورات أيها الإخوة تعود لسببين، منها سبب الدين ومنها سبب الدنيا. أما ما يتعلق بالدين فإن الناس في سوريا يمنعون من ممارسة دينهم بالشكل الطبيعي. يعني اجتماع 3 أشخاص في سوريا مع بعضهم يعتبر تنظيم، وهذا ممنوع قانونيا، عدا عن أن العلماء ملأ بهم السجون ممتلئة بالعلماء والصالحين، وبعضهم في سجون الأسد من أيام حافظ الأسد، يعني من 30 سنة في السجن إلى الآن لا يعرف عنه شيء، حي أم ميت مصاب لا يعرف عنه شيء نهائيا من 30 عاما. هذا ما يتعلق بأمور الدين. أما ما يتعلق بأمور الدنيا والمعيشة فإن هذا النظام المستبد قد سرق كل خيرات البلد. يعني نظام بشار الأسد أخذ كل ما في البلد من خيرات، من الذهب، من الفضة، من الألماس الموجود، وهذا موجود في سوريا وإن كان بأشياء قليلة، ولكن الأكثر من ذلك هو البترول، والأكثر من ذلك هو الاتصالات التي دخلت فيها، يعني الاتصالات العصرية وغير ذلك. أخذ هذه الأموال وكدسها في بنوك الغرب، طبعا مع معاونة بعض الأنظمة التي سوف نتحدث عنها. Bu halkın ayaklanması 2 sebep var. Birincisi din için. Belki çoğunuz biliyor, orada insanlar, Müslümanlar dinlerini iyi bir şekilde yaşamıyorlar. Ve 3 kişi eğer toplanırlarsa onları tutuklayıp hapise atıyorlar. Toplantı belki sisteme karşı bir eylem yapacaklar diye, bir şeyler yapacaklar. Alıyorlar. Olağanüstü durumu kanunu var orada. Ve yani 3 kişi namazlar mesela, namaz askeri yerlerde, böyle şeylerde yasaktır. Ve hapis masum olanlar doludur. Hatta babası döneminden 30 senedir hapiste olanlar var. 80'lerden beri hapiste olanlar var ve anneleri şu an şimdiye kadar onların elbiseleri bir yerde saklamış, ne zaman çıkacak diyor. Kim bilir, Allah bilir, belki öldü, ölmüş olur. Ve ikinci sebep de dünyevi sebepler. O da bu Baz çetesi, Esed denilen çetesi, tüm paralar, Suriye'nin mal varlığı, altın, petrol, her şey bir aile tasarrufu altında. Ve bu paralar hep Batı banklarda, Avrupa'da falan orada yatırmışlar. Yani tabii ki bu da sadece tek değil, bazı ülkeler de birlikte hareket ediyor. طبعا أيها الإخوة انتقلت الاحتجاجات والمظاهرات من درعا لتعم كل أنحاء سوريا، وصلت إلى حمص وإلى إدلب وإلى حماة واللاذقية وحلب ودمشق وجميع أطراف الساحل السوري. وصلت الاحتجاجات إلى كل هذه المناطق لأن الناس كلها تعيش حالة من الضغط المتراكم من هذا النظام. ولكن كيف تعامل النظام مع هؤلاء الناس، مع هؤلاء الشباب الطامحين الذين يريدون حريتهم وكرامتهم؟ ربما أيها الإخوة أنتم سمعتم عن التتار وما فعلوه بالناس، وربما سمعتم عن محاكم التفتيش في أسبانيا، ولكن ما يحدث الآن في سوريا، وعندما أقول الآن من 14 شهرا، من سنة وشهرين إلى الآن، هناك أداة قمع لم تعرفها البشرية قط. النظام يتعامل مع الصغير والكبير بنفس القوة من الإجرام. يكفينا أيها الإخوة أن نتحدث عن بعض القصص الإجرامية، وكل ما نتحدث عنه موثق بالصوت والصورة. نحن لا نتألى على هذا النظام ولا نكذب عليه، كل ما نتحدث به، كل كلمة نقولها موجودة صوتا وصورة، ولمن يريدها منكم متوفرة لدينا. Dera halkı ayaklanınca tabii ki tek bırakılmadı. Çünkü bu zulüm sadece Dera halkına değildi. Suriye'nin tüm şehirlerine aynı durumu yaşıyorlardı. Ve Dera ayaklanınca da onlara karşı ateş açılınca Humus kalktı, Humus şehri. Ondan sonra Hama, Dimeşk, Halep, İdlib, Lazikiye ve
Kamışlı ve başka şehirler de ayaklandı bu zulüme karşı, çünkü gerçekten birikilmiş bir zulüm son noktaya gelince işte o patladılar, şeye indiler, sokaklara inip ve düzeltme ve bu zulmü gitmesi için, bu zalim gitmesi için gösteri yapmaya başladılar. Belki Tataristan Moğolları duydunuz. Yani oradaki ve bunlar gösteri yapanlar, şehirler ateşle karşıladılar. Onlara ateş açtılar ve çıkmasınlar diye, çünkü gitmek istemiyorlar. Yani bu çete gitmek istemiyor. Belki duydunuz, Tataristan Irak'ta eskilerde 600 Hicri yıllarında ne yaptı Irak'ta? Ve İspanya'da Mehakim-i Teftiş denilen yaptığı zulüm belki çoğunuz biliyor. Ama şimdiki Suriye'deki olanlar ne Mehakim-i Teftiş ne Tataristan Moğolların yaptığı şeyleri hiç yapılmamış. İlk olarak Suriye'de yapılıyor. Ve şimdi birazdan sonra birkaç olayı anlatacağız. Bu da sadece söylenti değil, bizde kayıtlar var, videolar da var. Size verebiliriz. Yani seyredin, doğruları seyredin, yani seyredebilirsiniz.